بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي ji bernameya zimanê me dem û çaxên we xweş bin temaşevanên hêja. Îro jî em bi xelekek nû ji bernameya zimanê me bûn mêvanê mala we. Niha jî em bi waneyeka nû vê waneya xwe pêşkêşî we dikin. Waneya me jî li ser navdêr e. Navdêr di kurmancî de çi yê niha min bi hevdûre nas bikin. Em pêvîne ku hûn dema xweş me re derbas bikin. Belê şagirt ne hûn jî bi xêr hatin waneya xwe. Navdêr. Navdêr ango nav tiştekî bi mirov dide zanîn. Berê ku em ji xwe navdêr bikevin nav cûreyên wê de destpêkî em navdêr wek pênase nas bikin. Nav ango navdêr çi ye di kurmancî de beriya niha me gelek wane li ser rêzmana kurmancî birin. Em bêjin cînavk, xalbendî, em bêjin veqetandek, tawang. Her cûreyek me li ser pênase û cûreyê wê jî nas kirin. Lê îro jî em ê li ser navdêra gelek tiştên girîng û ku alîkariya me bikin em rêzmana kurmancî ji hevdû veqetin em ê niha bi hevdûre nas bikin. Em bêvîne ku hûn sûdekî baş ji vê waneya me wergirin. Ji xwe destpêkê em dest nîşan bikin. Waneya me îro rêzman e. Mijara me jî navdêr e. Destpêkê waneya me li ser rêzman e. Yani wek destpêk me got her car em ê waneya xwe dest nîşan bikin. Kîjan branç e. Dibe ku bîrkarî bê, dibe ku ziman bê, dibe ku li ser em bêjin wêje bê lê yan ha ku em bidin em ê rêziman bidin. Ji xwe di pêşerojê de dema hûn jî perwerdeyê bidin, şagirtê we hazir bin, ew şagirt gerek zanibê waneya wê li ser çi ye. Niha jî piştî waneyê çi tê? Mijar. Waneya me li ser rêziman e. û mijara me navdêr. Navdêr ango nav. Di nava dikavaneka de nav. Nav bi erebî jê re isim tê gotin. Nav isim. Ev dêriya da wî paşgireke kurmancî ye. Dêr paşgireke kurmancî ye. Navdêr pênas e. Navdêr pênas e. Pênaseya navdêrî. Navdêr ango nav tiştekî bi mirov dide zanîn. Navdêr ango nav. Me got nav jî û navdêr jî jê re tê gotin. Ev dêr ya da wî paşgireke kurmancî. Navdêr ango nav tiştekî bi mirov dide zanîn. Navdêr ango nav tiştekî bi mirov dide zanîn an jî nasîn. Ew tişt dibe ku tiştekî giyanewer be yan jî negiyanewer be. Ew tişt dibe ku giyanewer be. Giyanewer çi wata ye? Giyanewer be yan jî negiyanewer be. Giyanewer mehlûk. Giyanewer mehlûk. Yani tiştekî mehlûqa yani rehtê de heye. Rehtê de heye. Ne giyanewer be, ne mehlûk be. Tiştekî camid be. Yani bê reh be, bê deng be. Başa. Giyanewer mehlûk yani
ايكو رحتي دهيا لنجي انا ورد تشتكي جامد ام بيجن دب ماسة داري ام بيجن جام وينا اف نجي انا ورجيرتي قوتن هر وها دبكو تشتكي راز بربه يانجي شين بربه هر وها دبكو تشتكي راز بربه يانجي شين بربه هر وها دبكو تشتكي راز بربه يانجي شين بربه او تشت دبكو سرناف به يانجي هفناف به هنجارانجي دبكو نافين كومالي به چاوا يعني رازبر و شينبر شينبر وك ام بيجن لفر دسبك رازبر رازبر تشتكو ام نكارن بهن بكن يانجي ببينن يعني تشتين هستي وك ام بيجن رومات ترس إخانات ام بيجن لفر هناك مناكن تن هنا آزادي داخواز هيفي دم افتشت چنا رازبرن يعني ناين گرتن ناين ديتن ناين كهدار كرن ناين بين كرن و ام نكارن تامجي بكن كا چاوايا لي بالي شينبر چاوايا ام بيجن تشتكو بهر بنج هستن مروف دي ديتن ام بيجن ميناك لفر چيا دار كفر إيسود سارنج تفشو بيواز يعني تشتكو بهر بنج هستي خو ام دبينن يانجي دقرن دست يانجي بهندكن حزدكن لي بالي رازبر چيا تشتكو بچاوا ناي ديتن و ناي گهدار كرن و ناي بين كرن او جي ميناك ام بيجن افين باوري رومات خم ترس اف نافين كو ناي نديتن ام تمام بكن لفر گرک چه بنویسین؟ گرک الفر خال بهنو بنویسین چما؟ جبر هینا هاو کامه بداوی نبویه او تشت دبکو سرناف با او تشت دبکو سرناف با یانجی هفناف با هنجارانجي دبكو كوماليبا هنجارانجي دبكو كوماليبا نهاجي امي يك بيك لوان دقيرن تشتي كودفر دهاتي نفيسي امين هاب دورا بخوينن و وان خالان يك بيك شيروبا بكن جبوكو ام بگشتی نافدر ناس بکن جبركو وانه ميا نافدر وانه که برفرها و گلک جورا و رینوی هنه جبروه که اف جورا و رینوی دنافا پیناسه دجی جه خواه دگرن پیناسه نافدر آن گو ناف مگوت ناف و نافدر هر دو یک واتنه لی لفر چما در هاتیه زیده کرن جبركو پاشگره که کرمانجیه نافدر آنگو ناف تشتكي بمروف دده زانين چه دکه؟ تشتكي بمدده زانين او تشت دبكو گیانور با یانجی نگیانور با يعني او تشتكو اف ناف بمدده ناسين دبكو رحت دهبا یانجی برحبه جماد با يعني ساكني با هر وها دبكو تشتكي رازبر با یانجی شين بربا دبكو تشتكي ناي ديتن يانجي تشتكي كوبي ديتن و بهر بنج هستي خو مروف بي بحثة او تشت دبكو سرناف با يانجي هفناف با و هنجارانجي دبكو كومالي با سرناف چيه؟ ام بيجن ناوي مروفان ناوي چيايا ناوي ولاتان ناوي باجاران ناوي پایتختان جواره سرناف دي گوتن چه؟ سرناف وك ام بيجن باجاري قامشلو بتيب آمازن دست بيت که و بریان هم به وانه خوی خالبندی دجی اتشانی زمان و هر وها دراس نویسه دجی یانجی هفناف ام بيجن چیا
چیای جودی چیای سیپانی چیای ام بیژن چیای آرارات سه چیا اف پیوا چیا هوا ناوه چیای جودی سرناوه چیا هوا ناوه باشه هن جاران جی دبه کو کوملی به کوملی چاوا کوملی ام بیژن ارتش پیوکه و یک جماره لی دماکو به ام بیژن ارتش گلک مروف به هزاران جوان دوی ارتش ده جه خود گرین لیج پیوکه تنی پیکتی ام بیژن گارانه پس باشه گاران دما ام بیژن گارانک جوی ویوته هلبته گلک تشت به هفرنا دبن ناوی پیوکی تنی ده او جوار بیژن کوملی چه؟ کوملی هر وها هناك میناکن دن هنه گل کرد یک جماره نه گل کرد گل عرب دما ام پیوا گل بکارتینن ام بیژن گل کرد خودی چانده که پر بنرخن گل کرد دما امرود بیژن نتنی مروفه و ند مروف تکوی بالا مده گل کرد بگشتی زیده 40 میلیون مروفی تکوی بالا مده نتوا دموقراط نتوا کرد يعني جي ام بیژن نتوا عرب نتو جي تاني بيفكا لي بلي قالك تشتان قالك مروفان قالك چاندان دناف خدا دقرا جخوا لفر قل نتو شيني ارتش قاران شيني كينا شيني كاس يكون اشتجهن مستقرن يعني شينين ام بیژن باجاري قامشلو او خلقي باجاري قامشلو شینین باجار قامش اما شینین باجار دیرکه شینین باجار عفرینه او شینی جی گلک مروان گلک ام بیژن مروان ناف خدا دیگره تنه پیوکه اوجی کوملی به وات هیتی بله جاره کدن ام پیناسه خو دوباره بکن نافدر پیناسه نافدر آنگو ناف تشتکی بمروف ده زانین او تشت دبکو گیانور بیانجی نگیانور او تشت دبکو رحته ده بیانجی تده تنبه هر وها دبکو تشتکی رازبر بیانجی شینبر به رازبر مگود تشتکو ام نکارن هست بکن پی یعنی پی بحثن یانجی شینبر به شینبر تشتکو ام کارن بگرن دسته خواه بدنی ببینن یانجی گهدار بکن یانجی بین بکن ام به دسته خوراج نیده افتش جواره شینبر تی گوتن لی رازبر ام بیژن اوین ترس خوف خم آزادی باوری افتش هستینه ناوا مروف ده مروف پید حسل لی نکاره بگره دست یانجی ببینه یانجی گهدار که یانجی بخوا یعنی ام بیژن تعماوی ببینه ام نکاره او تشت دبکو سرناو به یانجی هوناو به سرناو مگود وک ام بیژن ناوی چیایم ناوی چیایم ناوی دبستانا ناوی باجارا ناوی ولاتان اف سرناو هوناو وک ام بیژن دبستان باشه دبستانا شهید رشو دبستانا شهید ایسل دبستانا رشید کرد سه جارا پیوا دبستان ها دوباره کرن او دبستان هوناو لی شهید رشو سرناو شهید ایسل سرناو رشید کرد سرناو جبركو تنا سرناون يعني دو وقوات تننا هبن جي لي ام بیژن مینا وانا لي اوجي بتيب مازن تينا نفيسين او سرناف تين دزگرتن هن جاران جي دبكو کوملی با ما قلت کوملی دما كتو بيفاكي بيجي د ميجي مدى بهزارة مروف بنوي بيفيدا تين بيراما وك ام بیژن گل نتوا ام بیژن ارتش گاران گلک تشت دبن وینا ویده تین بیرا مروف اف جیره کوملی تی گوتن وک پیناسا نافدیر ام دکارن و پیناسه جواره بیجن کسک جوان آبی بخوینه؟ جوان؟ وانا رزمان جا نافدیر یان جناب نافدیر پیناسا نافدیر انگو نافتشتکی بمروف دزانی او تشت بكو گیانور بیانجی نگیانور بی هر وها بكو تشتکی رازبر بیانجی شین بر بی شین بر او تشت بكو
سەرەناو بە یانجی هەبەناو بە هەنجارانجی دبەک و کۆمەدی بە هەر بژی بەلێ ئەگەر تو پرسێوە لەسەر پێناسەیەتونە بن نهاژی ئەم هەرن بەری کو ئەم بکەم ناو جوورەیە ناودێران de ئەم ê navdêrên xwerû û nexwerû destpêkê ji hevdû wan nas bikin. Pirsêwe hene. Belê niha jî em ji pênaseyê herin navdêrên xwerû û nexwerû. Belê li vir navdêrên xwerû. Navdêrên xwerû ku ji hêmaneke tenê pêk hatine. Navdêrên xwerû ku ji hêmaneke tenê pêk hatine. Ew çi dikin? Navdêrên xwerû ne ji bo yanî ne navdêrên xwerû ne. Ji bo çi dikare wekî navdêrên sakar jî bi nav bikin. Navdêrên xwe dema ku parçe bibin wateya xwe ji dest didin. Mînak em ên ha navdêrên xwerû hinekan bînin ser ziman ew navdêr dema ku tîpek ango bibe du beş ji wateya xwe derdikeve. Mînak navdêrên em ê navdêran wekî xwerû destpêkê bigirin dest. Navdêrên xwerû. Mînak ez ê çend mînakan bêjim û wê din jî hûn me re bêjin. Navdêrên xwerû wekî em bêjin aş, nav, meh, roj, kes, temen, tav, tas, kum, şev, kul, dev, lêv, çav, mar, dar, ser, ax, zevî ev qas navdêr xwerû ne û her wekî din. Ji xwe heta sibihê jî em navdêrên xwerû bijmêrin em bi dawî nakin. Em hinek mînakan li ser bidin. Aş, av, meh, roj, cot, berx, kon, mal û her wekî din. Me got destpêkê navdêrên xwerû. Navdêrên xwerû yên ku wekî xwe tiştek guhertin duwa de çênebûye. Navdêrên xwerû mînak aş, av, meh, roj, cot, berx, kon, mal û her wekî din. Hûn jî dikarin çend mînakan bêjin li ser navdêrên xwerû? Mînak, ciwan? Dest her bijî. Bêrîvan? Sal her bijî. Wekî din? Navdêr. Navdêrên xwerû me got dema ku ew navdêr xwerû be. Yani tiştên din bi xwe re bar nekiribe. Wekî niha peyva aş. Ku em vê peyvê bikin du beş. Yani peyva tîpa aş halê xwe û tîpa şeş halê xwe. Ew peyv çi dike? Ji wateya xwe derdikeve. Her wiha av, meh, roj, cot. Yani navdêrên xwerû dema ku em wan parçe bikin em wan ji wateyê wa derdixin. Lê belê navdêrên nexwerû niha me wa bi hevdû re nas bikin dema ku tu wan ji hevdû veqetîne tu wate nayê guhertin. Lê belê her peyvek li xwerû bûna xwe vedgere. Ji bo navdêrên xwerû vî rengî. Niha aş, av, meh, roj, cot, berx, kon, mal di nav va em bêjin navdêrên xwerû de gelek cûreyên navdêran hene. Wekî li vir em bêjin çi heye li vir berx giyanewar e ne mexlûq e. Li vir çiya kon ne giyanewar e ne mal ne giyanewar e. Yani di navdêrên xwerû de gelek cûreyên navdêran hene lê di pêşerê ji demê wan hevdû re nas bikin. Niha jî em herin navdêrên nexwerû. Ji xwe destpêkê me got dema ku em tiştekî bidin zanîn, em perwerdeyekî bidin yan jî wek em bêjin wek mamoste dema ku perwerdeyekî bidê şagirtê xwe destpêkê awayê xwerû em wan bidin nasîn ji bo ku ev awa di mejî de were rûniştin piştî wê em bikevin nav cûreyên wan de. Piştî navdêrên xwerû em herin navdêrên nexwerû. Navdêrên nexwerû niha
نافدێرên nexwar û yani yên nesade. Navdêrên nexwar û ji bilî navdêrên xwar û hemû cûre navdêran digire nava xwe. Mirov dikare navdêrên nexwar û weke navdêrên hevedûdanî, pêkhatî û kompleks dabeş bike. Navdêrên hevedûdanî dibin sê beş. Biborin navdêrên nexwar û dibin sê beş. Navdêrên hevedûdanî ê ku ji di navan pêk tê û wateyekê didin her wiha. Navdêrên pêkhatî yên ku pêşgir û paşgiran digirin nava xwe ya siya navdêrên kompleks. Niha jî em ê van yek bêk bi hevdûre nas bikin. Lê belê ya destpêkên navdêrên hevedûdanî. Navdêrên hevedûdanî dibe ku di navdêran bi xwe re bigire, dibe ku navek û rengdêrek be. Tamam? Dibe ku navek û rengdêrek de. Niha jî em li ser van mînakan bidin. Navdêrên nexwar û wekî destpêk ya destpêkê navdêrên hevedûdanî ne? Navdêrên hevedûdanî. Wek em bêjin heft reng. Heft reng. Heft çiye? Nav e ne? Renk çiye? Renk çiye? Sifa. Renk dêre ne? Baş. Çi bûye niha ku em heft. Em bêjin heft. Renk. Ku em vê peyvê bikin du beş em dikarin. Çima ji ber hevedûdaniyê nexwarûye. Niha ev bi tena serê xwe hatibe xwarûye. Em dikarin peyve heft bikin du beş. Heger em bikin du beş ji wateya xwe derdikevin. Ji ber wê em nikarin navdêrên xwar û bikin du beş. Heft renk. Mar masî. Mar masî. Ev jî peyveke hevedûdanî. Kur'ab. Peyveke hevedûdanî ne? Dotmam. Jinti. û her wekî din. Navdêrên hevedûdanî. Heft reng, marmasî, kur'ab, dotmam, jintî û her wekî din. Hûn jî dikarin hinek mînakan bidin heger cem hebin. Kerem ka? Gulasor her bijî. Çavkanî. Çavkanî her bijî. Çavkanî menbe. Çavkanî menbe. Baş e? Ez bawerim hak fêm kirin. Navdêrên hevedûdanî bi vî rengî ne. Ji du navan pêk tê. Em dikarin navdêrên hevedûdanî bikin du beş. Çima? Ji ber ji du peyvan pêk hatiye. Yan ji navdêr û navdêr pêk hatiye, yan jî ji navdêr û rengdêr pêk hatiye. Yani isim û sîfa. Ya duyemî navdêrên çê yên pêk hatî. Navdêrên pêk hatî. Navdêrên pêk hatî. Aşvan. Aşvan. Aş cihê ku gelim lê hûr dikin aş e ne ar jî derdikevê. Van çiye? Van paşgireke kurmancî ye. Dilovan. Şivan. Ne? Bêrîvan. Van paşgireke kurmancî ye. Kesayetî. Kesayetî. Yetî çiye? Kesayetî. Yekîtî. Li vir ye yetî ev paşgireke kurmancî. Tevger. Tevger yani liv, labat, tevger, hareket. Tev ev peyveke xwarûye. Baş e ger. Ger paşgireke kurmancî. Tevger, şevger, şeveger. Ne? Li vir ger paşgireke kurmancî.
هر وها دری گری اف ای همه گر یتی وان اف پاشگرین کرمانجینه و شخوا هر وکیدن گلک مینا کنه لی جبرکو دوام زیده تنه ام نکارن همیان بینن زمان و بداوی چی نابن هنگرم بینن نافدرین پیک هاتی آشوان کسایتی تفگر دری گری همو پاشگر به داوی آوان و هاتنه نویسین هن جوان جی پیشگر هنه هن جوان پیشگرن ام مینا کنان سر پیشگران جی بیجن بس لور چه هیا پیشگرین کرمانجی رسن هنه وک ام بیجن زر زرباف نه زربرا زر يعني تشتكي عكس يعني ام بیجن تشتكي ضرو زر زرباف زربرا اف پیشگرین رسنن پیشگر وکی دی شش هفت پیشگر هنه او جی این ین چنه ین لیکران وکی ام بیجن و شارتن و خوارن اف همه پیشگرین کرمانجین هر وها چه بون چه کرن چه اف پیشگرین لی به پرانیش بر کو پاشگر دو کرمانجی ده گلکن ام پرانی پاشگران بکارتینه او پیشگرین رسن وکی ام بیجن زر تلا بلا کلا وانا همه کم زمانی می نها اینو جنده کم تین بکارانی او جی ام بیجن لور کلا شیر کلا شیر کلا زور کلا مامک کلا مر لور کلا او جی پیشگره که کرمانجی رسانه لی پر کم اف بیب نامده تین بکارانی جبو نافدرین پیکاتی پرسنوا هنه شاگردن اگر تنه بین ام هرن نافدرین کمپلکس کمپلکس چیه؟ کمپلکس پیوکا نکردیه لی او آوائی که گشتی تی گوتن هم هفدودانی هم جی پیکاتی هر سه بهورتی ام بهدوره بیشی ناس بکن نافدرین کمپلکس نافدرین کمپلکس وکی چاوا سر ایشی لبر چه هیا سر پیوکا خورویه باشه ایش سر ایش بو چه بو هفدودانی نه دو ناف بهفدوره هاتن لبر اف پاشگیره داوی چیه بو پیکاتی و هفدودانی اف پیو هم هفدودانی هم جی پیکاتیه هر سه بهوره هاتنه خورو بویه هفدودانی جی پیکاتی جی پیره هاتیه بویه چه بویه کمپلکس یادن روزنامه گری روزنامه گری روزنامه چیه؟ روزنامه روز هم پیوکا خورویه باشه روزنامه بویه پیوکا هفدودانی گری چیه؟ پاشگره که کرمانجیه اف پیو هم هفدودانی هم جی پیکاتی هاتیه به هفره هر دو بش هاتنه هفدودانی و پیکاتی به هفدوره هاتنه بویه چه؟ بویه کمپلکس لور نافگر هیا کسکسور او هر وکیدن کسکسور کسک رنگه باشه لور دنافبره ده چه هاتیه؟ نافبند هاتیه نافبند کسکسور کرتن نویس نهاد دوانه امی پیشی آمده امی و بین زمان هم هفدودانی هم جی پیکاتی نافبند او جی حتی ور ام گهان داویا و وانه خواهم میجاره که بهدور دوباره بکن و نافدرین خورو میناک آش آف مه روش جود برخ کن مال و هر وکیده ام نافدرین خورونه نافدرین نخورو سه بشن یک جه نافدرین هفدودانی مگوز جد نافان یان جی جنابکی و رنگ دیره کی پکتین
heft reng, marmasî, kurab, dotmam, jinti û her wekî din. Navdêrên pêkhatî aşvan, kesayetî, tevger, derî, kerî û her wekî din. Navdêrên kompleks, serêşî, rojnamegerî, keskesor li vir me got hem hevedûdanî hem jî pêkhatî pê re hatiye bi rengekî kompleks hatiye pêşberî me. Kompleks yanî hem hevedûdanî û pêkhatî jî nav xwe de digire. Heger pirsê we nebin em gihan dawiya waneya xwe. Pirsê we hene. Niha jî em waneya xwe bi dawî dikin. Belê temaşevanên hêja em gihan dawiya waneya xwe em bihêvîne ku we demek xweş me re derbas kiribe. Heta waneyeke din ji beşê navdêr bibîn nava xêr û xweşiyê de. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی